Kami, ovo sam napravio dok Anđi nema. U redu. Fran, dođi ovdje. Slušaj. Maksi, moj pas ima bolji osjećaj za muziku od tebe. Bog svima, oprostite što kasnim, svi na svoje pozicije. Počinjemo s vokalizacijom. Hvala, Leon. Počinjemo s... Krenimo. Pa neki ima je glas spržen. Ne tako spržen kao tvoja kosa. Ej, želiš mi nešto reći? Ma daj, nemojte meni. Prvo pogledaj sebe, a onda druge. Ne. Ljudi! Pa dobro, što je vama? Ekipa. Kao da dolazite ovdje i trošite svoje vrijeme i ne razumijete ništa. U ovoj školi, kao i na sceni, morate osvajati svoje mjesto svaki dan do kraja života. Zato što postoje mnogi puno talentiraniji ljudi od vas koji samo čekaju svoju šansu i zaslužuju je. Bitno je da naučite funkcionirati kao ekipa ljudi. Razumijete? Da, Anđi, razumijemo. Hajde, počnemo s vokalizacijom. Hajde, ovako. I idemo.